kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Umukuru w'umutwe w'abacanshuro kabuhariwe wa Wagner Yevgeny Prigozhin yaguye mu mpanuka y'indege yavaga mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow yerekeza mu mujyi wa St Petersburg. Ni amakuru yamenyekanye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 23 Kanama. Gusa urupfu rwe kugeza kuri ubu ntabwo ruri kuvugwaho rumwe. Ibinyamakuru bitandukanye bikomeye byatangaje ko umuyobozi wa Wagner Prigozhin ari ku rutonde rw'abagenzi 10 baguye mu mpanuka y'indege yakoze impanuka iturutse mu murwa mukuru wa Moscow. Sky News yatangaje ko abari bari muri iyi ndege bose bapfuye ndetse ko imibiri y'abagera ku 8 yamaze kuboneka aho indege yaguye. Nubwo biri kwandikwa ko ari impanuka y'indege uyu mugabo yaguyemo, ku rubuga rwa Telegram ya Wagner batangaje ko indege Prigozhin yari arimo ngo yarashwe n'umutwe w'abasirikare b'Uburusiya ukorera mu gace ka Tver mu majyaruguru ya Moscow. Muri iyi nyandiko kandi bakomeje bagaragaza ko abaturage bo mu gace indege yaguyemo ngo bavuze ko bumvise ibisasu bibiri rutura biturika mbere y'uko indege ihanuka. TASS nayo yavuze ko iyi ndege yamanutse ikibarangura hasi igahita ifatwa n'umuriro. Mu mezi 2 ashize uyu mugabo n'umutwe hayoboye bivumbiye kuri leta y'Uburusiya ndetse bayitangizaho ibitero bavuga ko bagiye guhirika ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin, nubwo nyuma byaje guhagarara. N'umugabo kandi wari umaze iminsi avugwa ku mugabane wa Afurika. Mu minsi ishize umutwe w'abacanshuro ayoboye wa Wagner Group watangaje ko ugiye kohereza muri Afurika abarwanyi bawo baramaze umwaka urenga bafasha ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo mu gihugu cya Ukraine. Ni amakuru yemejwe n'uyu mugabo Prigozhin washinze uyu mutwe ubwo yakiraga abarwanyi bawo muri Belarus. Mu mashusho yagiye hanze, Prigozhin yumvikana abwira abacanshuro ba Wagner ko batazigera basubira mu ntambara yo muri Ukraine, ko ahubwo bakwiye kwitegura urugendo rushya rwo kujya ku mugabane wa Afurika. Muri aya mashusho yanyujijwe ku rubuga rwa Telegram, umukuru wa Wagner yumvikana abwira abarwanyi be ati ikaze basore, ikaze ku butaka bwa Belarus. Yungamo ati twarwanye mu cyubahiro, twakoreye Uburusiya akazi gahambaye, kuri ubu ibirimo bibera ku rugamba ni igisebo tudakwiriye kugiramo uruhare. Abacanshuro ba Wagner bari bamaze iminsi berekeje amaso ku mugabane wa Afurika nyuma y'igihe gito uyu mutwe wigumuye ku basirikare b'Uburusiya bigateza umwuka mubi hagati y'impande zombi. Prigozhin icyo gihe yabwiye abarwanyi be ko bishoboka ko wenda hari igihe bazasubira mu ntambara Uburusiya burimo, gusa inzira yonyine ishoboka ngo ikaba ari ukuzaba bazi neza ko batazikoza isoni. Wagner Group isanzwe ifite abacanshuro mu bihugu bitandukanye bya Afurika nka Mali, Repubulika ya Centrafrica, Libya ndetse na Sudan. Ibikorwa by'uyu mutwe w'abacanshuro by'umwihariko byakunze kwamaganwa n'abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bawushinja gukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Uyu muyobozi kandi yaraherutse kugaragara i St Petersburg aherutse kubera inama ya kabiri ihuza Uburusiya ndetse n'umugabane wa Afurika, aho yagaragaye asuhuzanya na Ambassadeur Fred Mapuka, umuyobozi mu gihugu cya Centrafrica. N'ubwa mbere Prigozhin yaragaragaye mu Burusiya kuva uyu mutwe wagerageza guhirika ubutegetsi bwa Vladimir Putin muri Kamena uyu mwaka. Prigozhin yaraherutse gutangaza ko nubwo hari ibikorwa by'umutwe byaburijwemo mu gihugu cy'Uburusiya, ariko ibyo afite mu bihugu bya Afurika bidateze guhagarara ahubwo ngo bizakomeza. Wagner Group ni umutwe w'igisirikare kigenga ukomoka mu Burusiya, ukaba warashinzwe na Yevgeny Prigozhin. Uyu nguyu kandi akaba ari inshuti magara ya Perezida Vladimir Putin, nubwo bivugwa ko ngo ashobora kuba hari nawe wamuhitanye. Iyi Wagner Group kandi iyobowe ku rwego rw'igisirikare na Lieutenant Colonel Dmitry na Colonel Konstantin Pikarov. Uyu mutwe wagaragaye mu mwaka wa 2014 ubwo Uburusiya bwafataga igice cya Crimea cyari icya Ukraine. Nyuma ya Ukraine, Syria na Venezuela, uyu mutwe wagiye ubona amasezerano y'akazi mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Biravugwa ko Afurika hari hamwe mu ho Wagner Group kuri ubu yari ifite isoko rinini. Kuva mu mwaka wa 2018 abacanshuro bayo batangiye kuboneka mu ntambara z'urudaca muri Libya, bagera no muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu mwaka wa 2019 Wagner yabonye amasezerano ya leta kandi yatangiye ibikorwa muri Mozambique, nyuma
bivugwa muri Sudani, Mali, Burkina Faso ndetse na Repubulika ya Centrafrica, aho mu mwaka wa 2021 bafashije kurengera ubutegetsi bwa Perezida Archange Touadera bwari bwugarijwe n'inyeshyamba zishyigikiwe na mukeba we François Bozize. Mu ntangiriro z'uyu mwaka kandi hari amakuru avuga ko aba bacanshuro ba Wagner Group bari barimo gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba zirwana na M23. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma icyo gihe yatangaje ko ku nkengero zo mu majyaruguru ya Rucuru barwanye n'abarimo abarwanyi ba Wagner. Icyo gihe uyu muvugizi yavuze ko aba bacanshuro bari bamaze igihe kirenga ukwezi bageze i Goma kandi ko barwanye bafatanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku nkengero za Nyamirima ndetse na Tongo muri Rucuru. Ni mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuvugizi wacyo we yahakanye amakuru avuga ko nta Wagner Group ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiro by'iperereza mu Burusiya byari byatangaje ko byatangiye gukurikirana uyu muyobozi w'abacanshuro wa Wagner Prigozhin ku byaha birimo gukangurira abantu kujya mu mutwe witwaje intwaro no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin. Prigozhin washinze umutwe w'abarwanyi wa Wagner yashinjwe ibi byaha nyuma yo gutangaza byeruye ko wahanganye n'abasirikare bakuru b'Uburusiya, ndetse amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga amugaragaza ahamagarira abantu kujya mu mutwe hayoboye bakarwanya Minisitiri w'Ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo. Umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu gisirikare cy'Uburusiya yashinje Prigozhin gushaka guhirika ubutegetsi, ariko ibitangazamakuru bigaragaza ko nta bimenyetso bifatika yatanze. Prigozhin yaherukaga kandi gushinja ingabo z'Uburusiya ziri mu ntambara muri Ukraine kugaba igitero ku barwanyi ba Wagner hagapfamo abantu benshi. Gusa ku rundi ruhande akanama gashinzwe kurwanya iterabwoba mu Burusiya kahise gatangaza ko ibyo uyu mugabo yavugaga ari ibihimbano, ahubwo ko ngo ibikorwa byose binyuranya n'amategeko bigomba guhagarara. Nubwo bakomeje kugirana ibibazo bitandukanye, umutwe wa Wagner wafashije Uburusiya kwigarurira umujyi wa Bakhmut waguyemo abarwanyi benshi barimo n'abari baravanwe muri gereza ngo barwane kugira ngo bazagororerwe imbabazi urugamba rurangiye. Icyo gihe Perezida Vladimir Putin yahise yita uyu muyobozi wa Wagner umugambanyi, asaba inzego zibishinzwe guhita zimukoraho iperereza kugira ngo azashyikirizwe ubutabera. Ni mu gihe kandi ibi byaha byose Prigozhin yashinjwaga iyo bimuhama ngo yagombaga guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 12 n'imyaka 20. Umutwe wa Wagner wari umaze igihe ufatanyije n'ingabo z'Uburusiya kugaba ibitero muri Ukraine. Umuyobozi wawo Prigozhin yashinje Perezida Putin kubeshya abaturage ku mpamvu yatumye igihugu gitangiza iyi ntambara mu gihugu cya Ukraine. Uyu mubano hagati y'impande zombi kandi wakomeje kuba mubi nyuma yaho uyu muyobozi w'abacanshuro wa Wagner hatangaje ko azakora ibishoboka byose agasenya ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'Uburusiya. Uyu mugabo yatangaje ibi ubwo Perezidansi y'Uburusiya yari imaze kumushinja kwigumura akoresheje intwaro. Yevgeny Prigozhin imyaka 32 y'amavuko yashinje igisirikare cy'Uburusiya kuba cyaragabye igitero cya misile ku barwanyi be, ibyatumye arahirira kugihana. Ashimangira ko abarwanyi bazakubita ababaza buri muntu wese uzabitambika mu nzira. Abayobozi b'Uburusiya ku rundi ruhande bahise bahakana ibyo uyu mugabo yatangaje, bakamusaba guhagarika ibikorwa bye biciye ukubiri n'amategeko. Prigozhin ku rundi ruhande we yagaragazaga ko ubuyobozi bubi bw'igisirikare cy'Uburusiya bukwiye guhagarikwa, ibyatumye yiyemeza guhanganira ubutabera. Mu majwi yanyujije kuri Telegram yagize ati abatwiciye abantu ndetse n'ibihumbi 50 by'ingabo z'Uburusiya bazahanwa, ntihagire uhangana natwe. Uwo ari wese uzahirahira akabikora azafatwa nk'inzitizi kandi tuzamwangiza. Ni nako rero bimeze kuri za bariyeri zose n'indege zose zizitambika imbere yacu. Yasobanuye ko iyo atari kudeta ya gisirikare ariko ngo ari urugendo rwo gushaka ubutabera. Nyuma yo kutumvikana hagati y'impande zombi kandi ibi byatumye uyu mutwe wa Wagner ufata ibice bitandukanye. Icyo gihe umwe mu basirikare bo mu ngabo z'Uburusiya we yavuze ko ibirimo gukorwa n'umukuru wa Wagner ari ugutera inkota mu mugongo w'igihugu n'uwo mukuru w'igihugu. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yo yasohoye itangazo ivuga ko
ibyo Prigozhin avuga ko barwanyi be barashwe n'ingabo z'Uburusiya ari ibinyoma. Iyi minisiteri yasabye abarwanyi ba Wagner kutumva amategeko y'umukuru wabo ahubwo bagafata ingamba zo kumuta muri yombi. Nubwo kugeza kuri ubu hataratangazwa ko umubiri wa Prigozhin wabonetse, izina rye ngo rigaragara ku rutonde rw'abagenzi bari bari muri iyi ndege hamwe n'abandi bantu bagera ku 9. Prigozhin ni umwe mu bantu 10 bari bari mu ndege sosiyete ya Embraer yari ivuye mu murwa mukuru Moscow igana mu mujyi wa St. Petersburg nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byabitangaje. Minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Burusiya ikaba yamaze gutangaza ko abari muri iyi ndege bose bapfuye. Iyo ndege isanzwe itwara abagenzi biyubashye yari ifite abagenzi 7 n'abandi bantu 3 bashinzwe gutwara indege. Indege bivuga ko yaguye mu gace ka Tver kari mu majyaruguru ya Moscow mu minsi 2 ishize, nibwo uyu mugabo yashyize hanze amashusho ya mbere amugaragaza uhereye muri Kamena ubwo we n'umutwe wa Wagner bivumburaga ku butegetsi bwa Perezida Vladimir Putin. Ayo mashusho ye aheruka yavugaga ko gahunda ikurikiyeho ari ukujya kubohora umugabane wa Afurika. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo aje nyuma y'igihe gito bitangajwe ko Perezida Putin yirukanye General Sergei Surovikin wari umugabo w'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere akaba n'inkoramutima ya Prigozhin. Bitewe rero n'amakimbirane uyu mugabo yarafitanye na Putin, benshi bahise berura bavuga ko nta wundi waba umuhitanye. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.